book of Jude. Libro ni Judas. Ang ni Judas Iscariote. Ito jay kabsat ni Jesus. Okay? Jude chapter 1, verse 20. Kaya ito ay, but ye beloved, King James Translation, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Build up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. In the NLT, but you, dear friends, must build each other up in your most holy faith, pray in the power of the Holy Spirit. So the message nito'y building up yourselves on your most holy faith. Kailangan nga ma-build up ti sarili. Sarili tayo. Amen? Nga man niya ma-build up tito'y faith. Your most holy faith. Building up yourselves. Ti sarili mo ma-build up, pero by faith. Your faith. Amen. Ano lagi way, wagas, nga ma-build up ti sarili tayo, babayan ti pamati. And before that, itit ko lagi dyan, sumagmamanulaang, ket karagito nga last days, kailangan tayong ma-build up. Kailangan ti faith tayong level up. Amen? Kailangan tayong grow. Kailangan tayong ma-establish. Ngahan nga magaraw. Iti pamati. Amen? Hallelujah. Itilubong ket magungungun. Itilubong ket masishake. Karagito yung situation. Kaspanigan, nagito yung mararamid nga rod. Aslatata. Karagito yung manawen, adati, kung na Madina kanon, nagpe-Facebook, tabas ag-Facebook, panay kandila, ti may post kano. Ado ti matmatay. So kung na madikon, ti ag-Facebook, tata. Tiraduma ba't, ayan na nga tanti pagkamangan. Sanda nga muno niya titurturungan dan. Ayan na ti pagkamangan dan. Tano agkamang ka, itisensya, ano nga muno, ada ka nga talaga, nga safe. Now, papanan tayo nga rod. Amo tayo pa yung believer tayo ni Jesus, kuna tayo. But we need, kailangan tayo ma-build up, met nga believer. Sa bagay lumaminsan, kung ka shaking met kititi the whole world dahitoy. Even pagan, masishake ta. The teaching na, doktrina na masishake. Why? Wala ta, the cremation na ta. Na iti kastada yung ugali da. Ha? Nga ultimo nga lansay jay lungon, kabaong, katmadi, tatawanan may lungon. Kailangan nga baduam, itimayat. So ayan na baduamon, nagbalinan nga abo. So masishake na matlangan. And then masishake the religion. Masishake yan nagiti teaching nga no power. Nga mangi-save. So now, kailangan nga ti church, ma-build up, tapno na pagkamangan di tao. Ay, willing kayo dyan nga na kayo na eh? Tati church mat saan mat nga building. Da tayo. Iso nga na tayo dyan ma-build up.
Iso nga na jay, kumapumigsa tayo, hingga na nga rumwar, di talaga nga glory of God. Rumwar the power of God. Tapno adda ti pagkamangan ti tao. Iso nga, kaputa mas si Sheikh Tilubong, kailangan tayo mo't nga ma-build up. Agbirbirok ti tao, sa dino tayo ti power. Sa dino tayo yan, iti makaisalakan. Sa dino tayo yan, ti safety nga lugar. Mabirukan na lang na dyan, he's a powerful God. So kailangan ma-build up the faith. Amen? Number 1, ngayon baga ni Jude, praying in the Holy Ghost. How to build up your faith or yourselves? Praying in the Holy Ghost. They're doing praying in the power of the Holy Ghost. Iti praying in the Holy Ghost, ti maysa nga talaga, kaya teaching the Bible, in 1 Corinthians 14 and 15, ti praying in the Holy Ghost, or praying in the Spirit, kunam na lang, ket may sadyay speaking in tongues. Amen. So nga, tongues. Ma-build up ti faith. Ma-build up ti sarili. So nga kanayon tayo kuma, ngag-pray in tongues tatan. Hantayo nga mo ti usto, nga panagkararag din, hantayo nga mo ti mangyari the whole world. Hantayo nga mo ti mangyari no bigat. But the Holy Ghost in your spirit, amuna niyay. Sumabalin na nga i-pray. Hallelujah! Sabali day, faith cometh by hearing. Tano day kasan di faith nga umay, hearing diyay. Ngam day in my nga faith, kasano nga ma-build up, pray in the Holy Ghost. Ulita ka, no ti saludsod, kasano ti pamati nga umay. Faith cometh by hearing, and hearing the word. Ngam no adan day faith mo, pero very weak. Adan day faith mo, pero saan nga go-work? Little faith, weak faith, kailangan nga ma-build up. Suda jahay. Kaputa weak and little, basit, kailangan nga lumakal. Ma-build up. Pray in the Holy Ghost. Sabali jay, ikastan ti pamati nga umay. Sabali mo ti adan ti pamatim nga weak, one no small faith, han palang nagbalin nga great faith, nga ma-build up. So kahit mabalin nga great faith, na jay faith mo nga ay, pray in the Holy Ghost always. That's number 1. Number 2. Kasan di faith nga build up. In the 1 Corinthians chapter 2. Iti verse 4 and 5. Number 2, ngay kasana nga ma-build up the faith. Verse 4, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand, amen, should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Number 2, ang kalan makita yun ito ay, kasano ma-build up the faith. Kuna ni Paul, di pa nag-preach ko, han nga,
Ijay makauy-uyot nga sao, wano mamayat nga sao, nga wisdom of men, but in demonstration of the Spirit and of power. The reason ijay, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Iti faith nga ma-build up iti power. Ma-build up iti demonstration ti Holy Spirit. Han nga ma-build up ti faith mo, no saan mo nga ma-witnessan, no saan mo nga ma-experience ti demonstration ti power ti Holy Ghost. So nga kailangan nga ma-experience mo ti demonstration or power of God. So nga kailangan maki-service kay jay service nga da demonstration ti Holy Ghost. Ijay ka ma-build up. Ngam no ti ayan ti service nga kayat mo, ijay natatal na nga awan iti power, takabot-botang ti power no maminsan, awan hangga ma-build up. Panay kaslapun-pun amin, ti service nga pagyat at nindaram hangga ma-build up. Ti paka-build upan nga talaga ti faith, iti ayan ti demonstration, iti power ti Holy Spirit. So ni Jesus Christ, iti karagay disciple na, itugot na isuda, and then pagbuyaan na isuda, karagay miracle na. Trinain na isuda. So ano pa na itugot na isuda, no, ada pagungaro na nga natay. Parwaro na nagiging da dumataw, ng disciple na nga titrina na, daday dyan. One time, daday igos nga wan, itibunga na, inpabuya na kanakwada, hangkan nga agbunga manipot tata, na witnessan lagi day disciple, kat nakita na nga, dagdagos nga nagango, na de kayo inga na jaramot, sana in-explain, noon niya ti adal nga maadal liyo dyan. Kung na nakanakwada. Tapno jay faith you, ket, dumakal, nga makita yung nga kaya yung nga aramidan na ito. So ni Jesus, ti panang train na, iti kakadwa na, ipan na isuda, iti demonstration, ti power. Iso nga na kayo nga mamay, kailangan tayo rihay. Dapat mawitnisan tayo kuma, naging miracle ni Apo Diyos. Miracle ti Holy Ghost. Dapat ada tayo dyan nga service. Tapno may pundasyon tayo dyan, power of God, han nga wisdom of man. Number 3, ikasana nga ma-build up, ti sarili babaan di pamati. 1 Peter Chapter 1, verse 7. Trials. Ti pamati matisting. Diyan nga maging matibay. Verse 7. 1, verse 7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Iso nga ti faith, mapadas nga kasla gold, tapno rumwar, kaya jay pagka-genuine na. Amen? NLT. Pag-i-plus mo and then basahan tayo. It's silence to show that your faith is genuine. It is being tested as far as in your Christ alone. Though your faith is far more precious than your gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much grace and glory and honor in the day of Jesus
So makita yun dyan, trials, ti maysa nga kabuild-upan ti faith. Kasi ijay trials, ijay mo nga usaren. Ijay mo nga exercise ti faith. Hallelujah. Isu nga kailangan nga talaga mapadas ti pamati. That's number 3. Hallelujah. Sino ti mapadpadas na ta? Dapat amen. Ibagan amin ti Christian, amen. Tanuhan ka kung mapadpadas kunada, baka kadwanang dajay kalaban. But praise God, numapadpadas tayo because jay faith tayo maging genuine. Amen. So talagang adari halos numapadas ka kat kasla numamingsan kasla may samngay. Kaslawan mangikarkararagking ka, uray at adumot kasla na tamay may sam. Sometimes, kaslapay kiti pinanawan na ka ni Apo Diyos. Kaslawan ni Apo Diyos niya, abay mo, kaslawan the presence of God. But I encourage you, uray ka sa situation, i-claim yung latade, Scripture. Agbasa kayo ti Scripture. Nga kuna ni Apo Diyos, I will never leave you nor forsake you. Ito yun nga kitaan na kiti Scripture. Tano feeling, tirik namon ti pagbatayam, kaslakan na panawan. Kaslakan na baybayan. So adak ija nga situation, kunaklata, riknak lang na ito'y. God is within me. He loves me. He cares for me. Siyempre mabasam na giti Scripture. Cast all your cares upon Him, for He carried for you. So nga ure kastoy ama nga Diyos, I believe, ada ka lata. Still lata nga faithful ka nga Diyos. Faithful ka kanyak. Kapoy jay saom. Amen? Kasi di ka sana di, han mapatpat yun, nga pinanawan na ka ti Diyos. Han mapatpat yun, nga wan mangikarkararag king ka. Ibagam lata, ado ti may karkararag. Oh, hallelujah. Ado ti kasyay, nga dakan ni jay time, nga mapadpadas ka, kasla pinanawan na ka ti Diyos. Pati ka kadwam. Kasla awan mangikarkararag. Ngam ado. Hallelujah! Iso nga, ma-build up to faith you. Ngam kasano ma-build up kami no da kay jay. Situation, ijay mo nga usaren. Ijay mo nga i-practice. Exercise. Tati, mga exercise, iso ti ma-build up. Okay? So, last, nakita tayo Matthew, chapter 7. Exercise or apply the Word of God. I-apply you the Word of God, tapno, ma-build up kayo. Tandaan tayo nga ti faith is in the Word. So, apply it. Practice. So, basahan tayo iti verse 24. Basa. Anyone who listens to my teaching and follows his advice, that person who builds a house on solid rock. Tuloy. Though the rain comes in abundance and the waters rise and winds make the gates of the house, it won't last because it is built on the rock. Okay? Sige, next. Anyone who hears my teaching and ignores it is foolish.
Okay? So makita iti duwa dito nga mang-build. Di may sa, parehas si build the house. Pero di may sa, in patakder na ijay, rock. O di batu. Di may sa, ijay kadaratan. So, parehas na nga nalayos. Parehas na nga nabagyo, kunamon. Di may sa nag-collapse. Di may sahan. The reason is, di may sa nagdengeg, the Word of God, hanangin apply, hanangin practice. Di may sa nag-obey, in-apply na, isuda jay ti matibay. So, no kahit build up, practice mo the Word. I-apply mo the Word. Amen? Dadya lang di paraan. Tapno, the Word of God, patibayan na ka. Kanong kay bagbaga the Word of God, kay receive tayo, ti supply na kin ka, ket jay, nature of God. Kasasaad ti Diyos, wano kinasiasino ni Apo Diyos. Mapno ka ti kina Diyos, ti Diyos, by His Word. Hallelujah. Isu nga the more nga apply mo, the more nga practice mo, the more nga rumworking ka di kina Diyos ti Diyos. Teka nga talaga ma-build up. So rating of path, nga pamayan, kailangan tayo, idibiyag, awan ko matagpatay-patay. Last days, tatan. Awan ko matipabanjing-banjing nga Christian. Tauray, tiya kadaratan, tipong ipundasyonan, ti balay mo, mabagyulata. So, ipundasyon mo na lang ijarak. Isu nga ti tao nga kapoy-kapoy dala puson lat ti taypon. Hamaw ko naan, nagkapoy-kapoyak, hanak kapagan ano ni Satanas. Dala puson lat ti taypon. Kat nakamamak ti panakarbana. Nagpatay-patay ka nga rod, madalapos ka lata. So, pundasyon mo na lang, ijarak, house mo. Practice mo na lang, the Word of God. Amen? So, that's it. So, tumakdar tayo, katagpray tayo, hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Hallelujah nga i-reveal ni Apo Diyos kada tayo dito. So, nada ka di trials, mapadpadas ka, that's the time. Ngaw sarem, tajay, pinatim, i-practice mo ija. Katnog dengdengag kamat, iti Word of God, ag-obey ka ija. I-work out mo niya. Amen? Ket no, dagijay pa'y panagbiag mo at panay ti makitkitam, negative in kagamin, kuno agbuya ka, karigijay full of demonstration of the Holy Ghost. Kamakiservice, into no healing time, revival time tayo. Tapno ma-experience mo ti power. Ken ka na kang pray in the Spirit. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, dawatin mi lata, surwam da kami karito yung som, tapno patuloy kami ma-build up. Ada kami intirito yung last days, han nga mauawatan ti sa lubungan, kaya't masishake ti lubong, nga we believe, nga masishake ti lubong, kaya't build up'em, papigsam ti church, tapno iso ti pagkamangan nagdiat tao,
ngagberbirok ti pagkamanganda. Babayan ka ni Jesus. So inayon mo na ito yung church. Inayon mo na ito yung ministry. Inayon mo na yung leaders, elders, and congregation na ma-build up ito na ito yung ministry in these last days. Because kailangan nga dati pagkamangan, nagiti makon-confuse, nagiti tao nga wanan pang namnamanda. They need the anointing. They need power. They need, Father God, strong faith, genuine faith to demonstrate your power in these last days. So, Father God, inayon mo na ito yung ministry. Inayon mo na ito yung church. Na ito yung congregation. Tap ni Ricasta. Nagiday nga tao. May spal. Di karalwada. Kaya uray pa yung situation na di pa nagbiag na. So, Father God, thank you nga may sa ito nga pinilim, nga church, nga pinilim in these last days to stand, kaya gitoy nga kinapurno, to stand in your power, to stand in faith, in the mighty name of Jesus. So, thank you, Lord. Pour out your anointing upon your people. Pour out your revelation. Pour out this revelation knowledge in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And help us nga mang-akam kaya dapat ming akmen. Tapno ni kasta may display ka itibiyag me in these last days. So thank you, Lord. Kaya ituing aramidam itibiyag me to ministry in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.